كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام خاطبوا. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا كفاح. Allah proveli jazana muvaka i vi će imate nagrada prihoda na vašem djelu. Kako je djelo to, takva će biti i kaznata. I zato veli Malik ibn Dinar u pranešnoj generaciji vika ennehu maktubun fit Taurat vo Tevrat je zapišano pravilo kema te dinu putan. Kako što praviš, tako će se praviti. Kako što praviš, tako će budeš nagradan. Okema tezrevu tahsu. I kako što seješ, kako poseješ, tako ćeš neći. Ovo nam je poznato pravilo. I to smo vkusili u život. Međutim, da se prošetame zajedno preko nekoj primjeri koji se slučuva u život. Socijalno, videći čovjek koji se podsjeti, togaž malo se vraća i nazad. I togaž se kudi pri njegov imanom i svjesna neka to je tako. Togaž zalupljeno će shvatiti neka zulno što go pravi, će mu se vrati njemu. I inšala će preći za toj zulno. Koga zulumčala Hadžač ibn Jusuf, to je poznat zulumčan, a bio namestnik na Irak. Ubilo mnogo luđe. Jedna prilika gotovo sam pred nego na Sa'id ibn Džubeir, učenik na Ibn Abbas, da ga ubije. Zašto? Ne mu se sviđalo su njegovite fetve, ne mu se sviđalo su njegovite drzove. I gotovo sam pred tolpa na narod, za da ga ubije. Na Sa'id ibn Džubeir, učenik i pobožni čovjek. Pa mu veli Hadžač ibn Jusuf, moli nam Sa'id ibn Džubeir. Moli kaži na koji način sakaš da te ubijemo. Sakaš da te obesam, sakaš sa kopljem, sakaš sa sabijem. Na koji način sakaš da te ubijemo? A Sa'id ibn Džubeir, rahimahullah, Allah mu se smilova, mu veli, bel ihtar enda li nefsik, tuku ti sami izmeri kako posakuješ za sebe. Fe vallahi, i se kolnom imenom, la taqtulani bil qatl. Na koji način ti mene će me ubiješ? Illa qatalaka Allahu biha yawm al-qiyamah. Se kolno fa Allah, na koji način ti će me ubiješ mene? Na sudnji dan Allah dželle dželaluhu tebe će te ubije na isti takav način. Kako što će mi da postaviš što mene? Tako Allah će postaviti su tebe na sudnji dan. Pa ti izgledeš se. Me ubiješ sa besenjem, Allah će to besenje se ubije. Me ubiješ sa sabijem, Allah će to besenje. Zašto? To je kuransko pravilo. To je životno pravilo. Kako ćemo napraviti šerna čovjeka, taka će najdeš. Jedan den imam za vašeri, kako je može. Držao ters, a imam pređena noga. Noga pređena. I me celo vreme zborbom za pravdu. Neka Allah je pravedan. Neka Allah nikomu nema da mu nanese zbog. Sveko će mu dobije svoje. I toga što će mislite, edva izmognane sila, mnogi ođa izvini, da li mnoga da ti je pređena i Allahova pravda? Rekao da. I mnoga što mi je pređena i Allahova pravda. Rekao koja bev, već je svesen. Već je zema vrapče i go vrzam za mnoga so konec ili so siči ili so jače. Ili kako zema go vrla. I to neće mi pomegno draga i vnese me jedna dupka. Vocit, dupka. Ili će jasno cela sila go potegna i koga go konecom ili go sičimo ili go jačeto, ostane nekova naga. Znači nogata, od vrapče. I to si polete. Muskina mnoga na vrapče. I reče, vednaš putre
магар. Тоа дека беше натрел соба, јас се качам на магар да трчам. Да го трчам магарата. Го ударам со сила, иначе ме падна меѓу едни камења и ми се скачи нога. Викам, немаше никој да ми излезе во помош. Кога ме најдоа и викна доктор, рекол ова нога вече касно да се лечи, мора да се пресече. И ми ја прека ногата. Заслужи. Бидејќи нетино врапче, му ја одсеков ногата. А пегаме саллаху алейхи ва селем вели, кој ќе убие врапче без хак, тоа на судниот ден ќе дојде врапчето. Ќе дојде на судниот ден и ќе рече, ја Рабба, ја барам хак од овој човек. Ис'елху лима бакател. Опитај го, прашај го Аллах зошто ме уби. Овој човек зошто ме уби? За чеј? За јадење? Значи, правдата